Tariki 5 cia mweri Jua ili mwakene turiyo ngirire 26 mbetekirie nkuwate ugenekire ndeto cia Meru TV rukire wambeta muthoni wa Kiramana. Tuthiatira kimitandao yetu yo kinyanira Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya na kinya tuthiatira akiri Signet na Pang Meru TV kenda weta na mbere na kugwata ndeto kathomba urachio tunduka akathetune Kameru omeya Meru na kinya nthigurune yetu yonthe ya Kenya. Daktari Patrick Mbucha urano akuma agishigo mbunge ke North Menti na chumirite na kuria kariba North Menti kumba kwethira bakiro ame mutongori omwe urakethira agicindana na mbunge wiku thainda Raim Daud bonu nyuma ya Raim Daud kumba kwithira kiumire na akawa rutero South Menti rutethira rukirwa ame mutongeria urombike kwithira kimuchinda kisiasa ntubura botumite nende Patrick Mbucha kameneria nene Raim Daud akiwa kinyote wete na mbere thirita kireta gishigo mbunge kya North Menti. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Agitari Patrick Mbucha kumereria matagiti kia mubungu wa North Menti kire kithurano kia mwaka jwa 2027 na arombete akariba North Menti kugwatana na kwari na kaju kamwe na kurita mutongeria omwe na kumuhigika nikenda kuthugura witi na mbere kumakire thirikari nene wamwe na thirikari ya kaunti. Batwe tugita 2027 ndenda twethire twegintu kimwe tukiara yomwe rira mwirari areo agwatathana ya Ameru twetha twakara kwawe tukaugora tukwenda tu twathithaia abwe bukeja bwakarara nchaura gwakwa ri tutikarande guru tukaria turantu bamwe ethe anantu bakire mabambira barabara eji yumbete akinyaga ukene ibo kono ore kariteu mantu ya stima ibo kono ya kari utejo teoma kwa ugentu tukwende gukaraniria amwe tukarana yamwe. Kuruki Mbucha na menete miare ya mbunge Raim Daud ya kugati North Menti tirachiara muntu wa kumurita gitine akiuga ari tayari gukandana na wende bene kwithira miare jene ya kwagira kariba North Menti gitio are mutongeria kurungama akauga atiri North Menti itashiara mwana ora ombae kurungama gite ni oma kandi ukweli mutembe ya thirongama kaindi nyari thirongama are muntu akorongama akauga gintu yake teko rumanto teko turumanto bana North Menti tege ni barabara itu nacio barabara cia tushibui tutene nyasti mateu na muntu garamya yake ngana na kira kuthithia igweja gututaikira tiwathithia jo tutaikira kagite ne okau Mbucha no rotithirite kiara na mbunge Raim Daud kumana na gucoka nyuma gwa kithomo North Menti ugatanga maskuru jatu jonde jare jareo mwaka jwa thira jatathirite bwega ijathite bwega tukethira tutena mutongeria urogutega manto ja skuru urogutega manto jana betu akejo turuma kuga tutumbo ciara mwana uro umbo mwita owa tumbo tutongereria. Kiripotera Meru TV kuma gishigo bunge kia North Menti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no ntubo twambiriria ndeto cia Meru TV rukiri na njira ikinyanirite ngwataniro ya kiama kenopo ibachumirite na kumba kuthira betariria mibango na mitaraterera bawika atukirekeria siasa bakiaraniri na metha ya Meru TV nene ibarombete ya Kenya kumantere mwanya guchumire na guciandikithia akiamene kenopo na kumba kuthira kinya bakiromba ite na kiama ki kenopo no ntu Ameru bariwa kiama tikingi endu kiama no pe unkuruki Ameru bore akumba kwithira kinya bakichumire na kutigire bakuyika kiama kike no pe no tukanyele kaina sui mwene. Thank you. Ibwega marito yako mbita wa Franklin Mweti Karute SG wa kiama kia no peu ndene ya region yetu. Bombere inkwenda kuibwega kiri party leader wetu na kiama bonde ba kiama ketu kia no peu. We have a number of things ila tumbite kwa achieve as a party batwe as a party together to support the government of the day
and we made a resolution as the NEC that tuchemanitie last month but one that together tukerungeka MCA, MP, women rep, senator na governor and itorisovera na kauli emwe to support our son Professor Kithure Kindiki together with the president. So turenda kuwa batwe tureke amakano peu. We are solidly behind the government of the day na iromba yetu imaendeleo yete na mbere na kudhidhika ndene ya county yetu ya Meru as even we approach 2027. Tukinya 2027 ikaiambira, and as per now we are supporting the government, we are supporting the agenda of the government, na we are solidly behind our son Professor na huyo rorokia kesho together tuena msafara yo kiama yo kusensitize antu mantu yako ni kuoya kura na mantu yara tukuthithirwa ndene ya county yetu ya Meru ni thirikari ira nene na tukiendagia agenda ira yutethia mwananchi wa Meru. Kwa mari yetu ambita wa Alex Kichuru kiama kiatu na kiona ndigi yetu na kiatu mba gwikumeria ikiama kia no peu ko inkoromba antu betu tonye ni kiama giki kikyo kiama kira ki bargaining power yetu tugita 2027 na kinya beyond 2027 ko Ameru inko boromba na rido re dhaga tonye ni kiama giki igietu na tukumirie kio na tukiendie na ndina mana wetekio kikyo kiama kira kina majority MCAs ndene ya assembly twetete Meru 2027 na kinya MP mbije kana gaka kina MP baraba ingi kwa utoge yake na tukumirekio ibwaga malietwa mbeta wa Bet Makena mumembo kya makiano opeu kya make kya no opeu ikiama ke Kenya yonde kwa uo keja kwithuro kendo tongeria ukaigwo ingeri ome itobokaribisha bwinde no nto kya mageto ikya ordinary people na iketo kuga ato support kya mageto kianja kira kethira gitina kimenyano kinya gitara kinya certificate tukeja kwero certificate cietu aja kwa ugutethirwa na ukumania bura bwethera bwina biama bibinge ndiromba ntu bonthe kinya by members pakiama kigetu kia no peu kenda tugokiria kiama gitu twingwa turi Ameru ndenda kubwira a member uro kenda kwithirwa kenda otonya kiamene kia no peu ukethira nurari kiamene kingi kutonya gikiama kia no peu kainya *509# uthingate procedure u join kiama kia no peu ibwega. Tauni ya Mutindwa nĩ thirĩte kĩonania ũtheru wa kĩraci kĩa igũrũ na nĩ nyuma ya Jotham kumba kwithira arĩ mũrũgamĩrĩri wa tauni aranende akariba tauni ya Mutindwa na barabara tare biashara cio a tauni-inĩ ya Mutindwa baciumĩrĩte no katha ngavana Mutuma Ntwethinge no tukinya botiĩra kwĩna matangi ya wĩkĩra rũkontere mwanya mwanya cia Mutindwa. Riboti ya mwandĩki wetu wa Ndeto MC Mwitonga. Uriti bwa ngugi ndene ya Mutindwa jwa Kangangi ni bwonanitie gukibua aria nande gutina mwinyano jwa ngari ona rukoro mbite kwithirwa runyiyite. Jotham uria uri manager wa Mutindwa akiaria ibwega thikiria betu mbuga ibwega no ndwa kanya kaka ndona kanya mbwaririe kidogo au mutangazaji wetu auga ituciumite muno ndoni ya Mutindwa wetu twathitha mikakati ya kuoja rukoro rwiku na rukoro rwitawa no antu barabeku ko ukinyere iruko na itukuwe iruko na ituturuithera kuno unge nwa weto Jotham uwarungamirite tauni municipality bura kulingana bure kari ayu muntu iba utaniria ngona baitanitie bamba tubamba ini antu bokaranze bakarikania bako bura muntu arikanakie yanje ya kwawe bakawa twetete twibanga no igwa nantu bakibanga na kiuba kubangania au be ba right na buru na buru bwo kwendeka antu bokaranze bakawatania bakawa twithithio tukabanga ura muntu kuntu bona mutaratara ende mbere kwa thokone o tikimenya ya Meru na ya Maithi
Uwe sawa buru na turitire ngwe na buru tutio pingana no na tutio kwariria buru lakini yewe kigina nwe acoke yewe kigina ya kumba gutangwe no ntaka atokigina atumba guturitira ngwe kuririkana mutuma gavana wa Meru akeja kuona antu bakarija Jotham baita ngugi nekomba kwithirwa igita bwega. Jotham muntu mwega muno no ntu ekuya kuma ekuya na njiriretie kuthithia mantu aku ugeta mitarwerere na kumara Mwalimu Plaza ukena manena yuwe na mwanka koromone nara nukona mitaro ni theri kuna ritete ngwe no ntu rera kwa na kibarua kira kurita kwa mwana one chiringi mana atindire kwa na chiringi mana 5 kunje woni endelere boya ku aranja Jotham na ritete mbi ngwe waya stage ibe kira tuni to dustbin to wikira ruko ko mndora kaira eta ya ruko na uni ore kwa lesi na nya kwa ono edre kiale lesi lakini Jotham na ritete ngwe njia wina ru kiratu thithagia ni kumanenji ukorwa rukweberwa rukuma hoteline rukorwa rukwirari ruitho rukumania na itobra kwendwa thokone kana kijana aratutura na aratuita esi ko itu banganite mibango y'ubwega itikuribe tubara bandi kizirikare Meru County gukurukira Meru Municipality tuba banganitie daire bakegera mwankari ngari siete na chiva tikukuria kumari ni twaida itikuribe tukiba mobe jala kumneigire bangi bakeja zemo kulingana na nabali na tutegete kinyo salama wao ntukira tutenda beza ko begera nande bachindana nantu bakikangiye taunine mono na kinyangari tikangiye taunine ko tubangite mibango eu alafu ngari na cyambira ya kino cyambira ya zaito na kino cytabenya yetombeta wa Isaac oburambwirire rero ni muntu urango cokeria nkatho inane imutuma igwa mutuma no ntukuma igitara kawera tauni inyangari icha matatu itikiona kurungu yari cyagara chingani orogwa isafari rale taunine bikibiki ngari ibenganite acho lakini thai kwa bwire thai tauni ni airera na tauni ni akirire tauni ni utemenya nya utiku nya kasakasa nya iri kana iriku igwa watera na nya kuthera igo kuthera thai ko kona ne kuna different ene na mono kenkurukia mbere kintu kira kyari kuo ni ukora gitanga bano rathiria u na ari na ukora bo bwinge bure iguru mono ende ngabano to nwe ai ndimyana tuna na turitire ngwe tone ngwe cia oburendelete acho tono tumuchoki myaka engi 5 na twamwira buru aritenguye atina wasiwasi no tumwe myaka yewe furu 5 muntu akarita ngugi njega na bwite ukatho ajo waigwa mantu ja Jotham bagwatanirite na mutuma twithingia mbita MC Mwitonga Meru TV. CS karibu nene Kipchumba Murkomen na chumirite na kuba kambira mutaratara yo kwagirithia ukaria ntere cha Isiolo na kenda kutigira akinya gutethira kwina ndoa na maitha yarayombete kwithira akithukira arethi na kinya kariba ntere cha Isiolo. Lakini tumeona kwamba hawataki kutoa kwa amani. Hivi sasa nimekuja hapa, nimekuja kutangaza kwamba kwa masaa machache yenye haitafika masaa 48 tutaanza operations mpya hapa katika sehemu hii. Hapa Mkokodo Forest sio shamba ya kibinafsi. Mkokodo Forest ni shamba ya serikali. Kwa hivyo haiwezekani mtu kutuambia kwamba tukifanya operationi kwa Mkokodo Forest na sehemu hizo zote ati mtu atuambie kwamba tulikuja kupiga wananchi. Hakuna mwananchi anaishi huko kwa sababu hakuna shamba ya kibinafsi katika sehemu ya Mkokodo Forest. Kwa hivyo kama wewe uko kwa hiyo Mkokodo Forest na unajua kwamba wewe ni mpenda amani, uko na bunduki, urudishe chini ya masaa 8 yenye iko mbele, kwa sababu yenye itafuata nyinyi wote ambao mnajificha pale na mifuko ya wananchi mtavaminiwa na serikali, na kwamba operation itaanza officially katika sehemu hiyo. Ile tumekuwa tukifanya last year kwa sehemu zingine. Tulipoanza huko Elgeyo Marakwet mimi natoka, nimekuwa senator huko miaka 10. Lakini nilipoingia wizara na nikasema ni mwisho, lazima tutoe bunduki. Watu wengi walinipigia kelele, wakaenda media, wakanitusi. Hata hivi sasa nimetangaza Mkokodo Forest itakombolewa, watanitusi, wataenda media, lakini haiwezi nisimamisha kwa sababu lazima tukomboe sehemu hii ya Laikipia North. Na hiyo operation itaanza rasmi kwa masaa machache yenye iko mbele yetu hapa.
Sijasema masiku, nimesema masaa machache iliyo mbele yetu ili kukomboa sehemu hii. Hiyo operation haitakuwa tu kupiga wakora, itakuwa na pia nia ya kuhakikisha tunaanza safari ya kuondoa bunduki zote haramu kwa Keni kama shinani uratha inwe wa watilite kana arikanye ni kama ninja wa municipal ya Nkubu na chumiliti na tungeria bathoko ya Nkubu nende akuria akari na kinyaringi biashara abathoko ne ya Nkubu baba kuringira biashara ikionjere ne bedre bakiebela na muno abia anjirene ya Jerusalemu kenda nende boba kwithira bakyunku bathoko ne ya Nkubu na kwithira bakirutira biashara chio undu bobo watimbaru nende ne baba batungeria abathoko bakiwe kukethira kuri na kanya gakeya akariti biashara bakumba kwithira bakirutira ngugi thokone ya Nkubu na kinya akutigira thoko ya Nkubu ni kumba kwithira ikiagirithwa Jeff agituma aina riboti na njira indaya nawe Ken Kamashinani urogwatirite municipality jwa Nkubu ja municipal manager o amwe na atongeria bangi ba municipality ije ne bariongirite thoko ya Jerusalem na kuria biashara barebererwe njirene kwithira bagita kiri thoko ije nikenda bagaita biashara ciao antu aega. Waziri na yanire directive ati antu baume barabarene barabakwendiria into bio barabarene na twa succeed gwita antu ara kiarene kwanik twaita antu barabarene barabara umara ya twinto twa ogoro twaita antu cibitari yetu ya Consolata na nandi batikwenderio na kugurwa kwa governor wetu mutumano nto antu ngari karegera breaks barabarene au twithirwa tukiaragia nteto ingite buina tukathukirie twere municipality ya Nkubu na twaba alternative ya thoko ya Jerusalemu ira ina spaces nyingi muno na inene na thoko eje oni ndimengwanithania na thoko ere ya Muthurwa Nairobi na ari antu batenda gwita few years ago lakini ugeta Muthurwa na Arua utiona ara wika gintu giaku bara bomeri betere na ombere kundiromba antu bara turaitire Consolata na aria bara turaitire barabarene antu betu ba Mutumba bara bati ukomborete nyomba ibeje thokone ya Jerusalem. This is the market of the future ya Nkubu municipality ije nibukuria thoko yenu ya Jerusalem. Ni aria kiongera kena ugite ni bambiritie gukinya makinya ja kuthondeka municipality jo kirasi kia iguru. Nkubu na status ya municipality investors baba ingi bakauma Kenya yonde ne nyande guru chiaome bejite ku invest Nkubu na tutumba ku invest Nkubu tutena traffic ite go flow bwega nonto kwe muntu wekite into bia barabarene ikie tumito kwenda kutheria Nkubu na ari yoski bia kibiamba na materebu chibire to Nkubu mbicha enjero kireage ni barabomba kweja ku invest mbeja chia Nkubu na njire gwitanto bau barabarene twande mawa Nkubu ya very beautiful municipality na turete order kwe mugenya uma na ari akauma na kuigwe comfortable na environment ije njega ya gwitira biashara ni untu kinya bugwatiri ne bamwe batongeria thokone ije ni untu thoko eje ya Jerusalemu ina spaces nyingi sana itena antu tukauga antu bau bonde bakaretwa na aja twagwirwa muno nikenda tumba gukuria thoko yetu na resources cionthe thirikari ni atwakire thoko enthongi kwou ntikuona kwina sababu antu betho bagikaraga njirene iri very risk babati kwijanaja na tukawe waweluka mbonde karibuni wote bweje tukurie thoko yetu ya Jerusalemu. Twina thoko enene thoko egatethia muntu wonde na nkuruki Nkubu yetu yumbe gukira itukubwira ina into bionde bia biumba gwitirwa ngugi guku ije ni butonye thokone tukurie Nkubu yetu tukurie thoko yetu tume ninjirene tweberanirie na riski nyingi ndenjerene no ntwigita riri itukwenda muntu wonde akuria aria ari. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff agituma no tubotwikira gatanta Ndeto cia Meru TV rukiri mutegeri wa Meru TV twagujogera nkatho no tubokona kanya kaututhia atira ende twakuromboka itakuraya no ndene ndekete kuraya ngachokera kiri mubango yo kumurika mangatheti na ranga kwaileria ngatheti ya The Daily Nation.